Karlar yava irten kınığına, kışlar geldi bıyıl soğuğuna. Taң aldından suyu yaktысы, şılğap aldı bizni ahırısı. Karlar yava hayda yağsınlar, kışның yemin көріп қалсынlar. Аппақ қарның har bir bürtігі, bizге бақыт бөліш келді. Hayda xatın otur. Bugün özümüzün qapqatında oturgan kibik. Аппақ қарлар жерге таралар, шик тумасын біздің арада. Бізге барсы жетәдір керек, Жәуіткіне кірмәсін берік. Қарlar яуа hayda yağsınlar, kışның yemin көріп қалсынlar. Аппақ қарның har bir bürtігі, bizге бақыт тілеші келді. Аппақ қарның har bir bürtігі, Degenden bir qatı көзі білен қарап тұрасың, көзіміз алды. bizге бақыт тілеші келді. Найдан кімдір қарап тұра, арттан қимантық яғынан шоңа көре сөздерін бұтап аттым. Ай, қарамышы, мүмкін түгел тыңламышы, шиттен сұқланып қарап тұрдым. Татар эстрадасында ең көркем, ең матур тар Зülfiye bilen bizdensin қала. Salam Cavit abi. Сәбізсіз. Тірейде өз. Қышқы қарыларını еске түсіріп, міне сіздің бойшырын тыңдағаннан соң нешіктір яңа еліні қаршылаған шул вақытлар еске түсіп кетті. Бірінші мұхаббат еске түсіп кетті. Дөресін айтканда еске түсірмәсікте түгел. Аның бет жырында yazған авторлары ең біздің бүгінгі күндегі легендар шахслар біз. Ферзар абай Мұртазин күйіне Мархум Ренат абай Муслим сөздеріне yazған жыр. Әйтем, шул қадар мұңланып зырлайсыз. Зор етіп рахмат. Қапқа түбінде ұшырашуыма шексіз шат. Біз де бик шатбыз. Қыш жақынлашып келе. Енді қыш, яңа ел қарсы алыр вақыт жете. Солай, ұзақ қалмады. Ир білен қатын сөйлешелер екен, қатын иріне айта екен. Қаралы, қыш салқын, балаларны киіндірге керек, ир айта екен. Қаралы қаршық, мен санап қарадым да, Тайландқа 3 айға жіберсек 300 ұраққа түшәліп етері. Әйді бүгін қыш болса да, көңіллерде жылылық. Шылай бейт? Шылай. Құрматы мұздар, құрматы маршылшылар. Бүгін қапқа түбінде Кәмил Жәуитте ең талантлы яшьләр, ең талантлы шәхестер, юмористлар, жыршылар, мәзәкшілер, композиторлар, гармоншылар һәм аларны мен қапқа түбіне шақырып Татарстанның халық артисті, танылған юмор ұстазы Яткар Хабибуллин. Бүгіннен қалатынқы. Қалай ма? Рахмет. Мұнда тапшырылған исім ол мәңгілік. Әлі мен әлі олардың исімінде айтырған ұттым. Олардың халық таны енді мен айтам, бұлай да айтмәсәң де біләлер дегенін айтмашы мүмкін түгіл. Құрметті достар, бүгін кеш бойына сіздің көңіллеріңізді көтеріп, өзінің гармонын қолынан түшірмеше, халал жіфетінің көздеріне қарап тұрушы, 3 бала атасы, 3 бала анасы, мұхаббәтлі ғаилелердің, сәнғатлы ғаилелердің бірсі Илназ Güzel Bak. Рахмет. Түсіріп қалдырмады ма? Yok, aybat. Aybat ettim. Әлі істесең де болады. Нәрсәлі? Идрисова дегенді істежім. Идрисова? Мен Идрисова едім, әлік. Теге бір айта екен, үйленгенім, фамилиям жоқ. Нешті фамилияны қатын алды қадыр, фамилиясы сана. Яткар, мұна, яшылық еске түсіріп, бір шұшлай қапқа түбінде отырасы келеді. Нәк біздің бүгін еме қияллар тұрмышқа шатырған күн. Яшылық еллары қатырыңда ма? Сен яшылық шындай қысқа болып тұйылдың. Кешін шәшқа атқан бұлдың әтаңында енді ауфедерзейін құйылдың. Білесің кім келген? Талантlı, мәзәк, юмор ұстасы, жырлар авторы, шиғырлар яза, роман үстінде эшлей. Білесің кім? Әбіри Хабири!
Dikkat edilirse şuna bunda var. O bit to'xtay bilmay. To'xta Temirxon. Yerga tiyan yumurqan qilib. Onun kadar oktuğun. Abri, xayrli. Iqan. Allah'a şükür. Seni ko'rgach bittaxan. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom wa rahmatullahi wa barakatuh. Oo. Bilaydi bu. Biragil shoshlaydi. Ayda o'tiryaptilar. Ali menga kelgan. Siz bunda sirlisiz. Qarani. Mana bularning ortına barib turtib olasi keladi. Itteshib yurisi keladi. Shularni muhabbat chipchiqlarini kundoshib qarab turdik ana sizga. Kubrak kişi sözünü aşağına oturyamayın da. Abri. Bekshot. Rahmat. Minde şacağım. Kim kelgan? Nas. Anda shirshi bor. Yo'q, shirshi tugul bu. Bumi? Bu buyuk talantli qizlarimizning birisi. Sergash Ko'shka Pasharka o'g'limman. Hozir toshni pashar bo'lashaq talantli qizlarimizning birisi Mishar qizi Sara Asandiyarova. Ay Sara, bunda qara. Qarayım. Mana Sara, seni bilan ko'rishuvga cheksiz shart. Mixail Qodoviy degan kabigimi? Mana Allohga shukr, sizning yoqlarda gastrollar esga tushib ketdi bit. Sergash yoqlarında ol misharlarning shunday qo'noqchilligi hamanda ko'z oldimdan ketmay bit. Ol sizda qo'ngan shaqlar. Sening bilan tugul tiltiya bilan, matri. Tursangiz. Şulay bit. Şulay. Ah, temli şeyleriniz, temli verişleriniz, sakra sizin sileşular da bit başkası. Bıgazına baskıs koyup iki bab... Ha? Qazılık. Oo, qazılık. Ana silemeyin de şunu. Sileme bre. Sara, qapqatında kabilce uyta kurumuzga şeksiz şat mı? Sen şat mı? Eyt. Big shot. Şat Yarım shot. Şat yarım şat. İşerlerindeki sağlarını başka sebep bırak. Oturtun gari. Ha? Meryem Tüti kelgan. Oh! Baba! İsmi yok. Sıyır savuşu mu o? Ha? Sıyır savuşu mu? Ol kim mineti ulan? Ol bir obrazga moment kire, moment çığa. Ol jamaga ut. Mana pajar dedik bit, pajar ko'shka pajarka deb. Buniki ish odami kerak, kuchliroq. Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari. Bir institutni tamomlagan talantli o'quvchilarning studentlarning birisi bugungi kunda da o'zining bilimin hech kimada jilga ushirmisha xizmat qo'yishi ul davsa Rafiz Faziljon Arshivskiy. Benim sana kelgan sayin deytirgan şu bir toshqa basgan bir biyo endi. Daryo aparam deydi. Yo'q, olay deb kimda biy olmaydi. Yo'q endi, şu bir gara bit ol. Olay bir kimda biy. Rafiz, kayflaringni shek. Bik yaxshi. Mana seni ko'rgachim, men bulay bik jiddiy kishi edim. Men umuman kishi bilan suylashmayman bet. Yo'q endi. No seni ko'rgachimda ovoz yirlaydi, ovoz quloqda, quloq yiroqda. Mana sen de shulay deymi? Men de shulay, men kishilik kursdan vobchi suylashmayman. Sen suylashmaysan. Qaybir kishilar bilan. Andi kishidan to'g'ri qo'rqurga kerak. Suylashmagan kishi to'g'ri opasni bit. Rafiz, Bir vaqtda xayrli kech. ish kun turgan sog'liqqa Gastrolga boramiz. Tege yumor show bilan yurdik bitinde. Bunday legendar shaxslar bilan bir mashinada o'tirib barga to'g'ri keldi bir vaqt. Shamqay, Almaz Hamzin, Raul Sharafiyev. Yo'q, sen ikkinchi mashinada. Bizning asobiy mashina. Boramiz. Shundan bir vaqt Reşit abi Shamqayda sen de bek chapirtqana borasың, mende de bir itlik ishlik ulab borasың sen de. Shundan Boshqirdistonga borib jetgan edik, ozgina chipi bo'lib oldi. Kutmaganlar bizni. Biz ela ertaroq kelganmiz, ela so'ngroq kelganmiz gostinitsaga. Oldu varis bilmaganlar ol. Yo'q, biz gostinitsaga tunla kelib turishdik. Bizni kutmaganlar, kutarga to'g'ri keldi. Shundan aytam, mana Reşit abi dürüst aytding endi, men aytam, mening boshlandi ish. Şıpı şuşu indi. Dashmi borasың, bir itlik ishlab borasың degan so'z. Itlik şuşu bo'ldi endi. Qara, ol artisti butun yerda da kutmaylar. Kutgan ishroqda da ali aning kiritmaylar. Ali kiritsalar da ya o'ti bo'lmay, ya suvi bo'lmay, ya jilisi bo'lmay. Hammadan keyin xalqi bo'lsa bizga shul yetgan.
Сергаш жағында жүрген халлар көп әлі. Сөйлермін. Отыр әлі. Міне, İllas, gördün mü? Ben vapşı kişi bile söyleşmeyin degeni tili açıldı. Şulay, hayır. Senin bilen Kürüsüne qarab. Kişisine qarab. Яқташлар яғына барып отырды да. Yok sen ne? İlnaz'ın aytalı, әлі әйтірген тұтқайым, Аршинский деген мұла. Айтам битин де. Ғұрурынан алар. Өзінекін өзіне жиген. Et neden eken, sen bir tane neden? Биктауский. Биктау. Башқұртстан районының бау бистесі ауылынан. Саба! Сергачтан. Сергаш! Ах! Bu jigitning qaysi rayondan ekanini bilmayman. Но men bu yigitning talantına so'qlanam. Aның ime. Uynavudaki şişe, jırlavudaki şişe, mezegide edemşe. Ben şakkattan bir kişiye bu kadar talantlı Xudoy bilse de bilemeydi, olay mı? Yaratalar indi. Ani yaratmışı mümkün değil. Kapkatı indi kütüp alıngan kunağı, ol bek sirek bula. Çünkü onun grafiki şul kadar tığız. Konsertler bilen tugul, onun tepkinde kunakka barası var, tuğanları kuban. Ferit Galiyev! Ucu şekerli tuğanlar degen. Кәмет жәуітке келдім, мен жәуіт мені кіртірме, менен кіші ясар мекен, или харап илтірме. Ех, жәуітім, қайда сенің кәметің. Жәуітке келдім бе? Bildin mi? Ben seni şu obrazda ko'rasim kelgani. Degan qonaqqa chaqirg'ash kelamini men o'zi. Men qonaqqa chaqirам, men qonaqlik sili bilan. O'shatasizmi? O'shatam, ishirtam, tulki menimni til bilangina men, suylabgina, jig'labgina. Til o'shatasizmi mana? Til o'shatam. Delikatesingni o'tir. Delikates. O'tirali. Munda o'tirib mana. Bunda o'tir. Toqtaga o'tir. Yarat. Toqta. Ayda arşalar mında oturayın, mında otur arşalar. O'zi üstüme o'tirgan shekilli bo'lsin. Aytirsang, shunday kishi men bunda siyammini degan kelib o'tiradi. Yo'q, teshib kirmasin menkan degani matqaq bilan. Tege bir qarab turganda, qonaqqa chaqirganda birovni endi tege bir toza kishi bo'lgandirni kelgan qonaq. Sen menim tozaligimdan, semizligimdan kulasing biladi. Yo'q, kulmayman, mana ikki o'rindiqni olda birga qo'yib o'tiring dedi. Shuna ko'ra, hurmatli do'stlar, hurmatli qonaqlar, mana vaqtda aytgancha, qonaqlarimiz barsida kelib yetdilar. Endi bugun bek ko'ngilli bo'lacak. Shundan da imanim Kamil, sizning kabi yigitlar bo'lganda men endi ko'p so'ylashmam. Shuna ko'ra, yangi yilni nechik qarshilaysiz? Qish nindi motor g'amallari bilan sizning ko'ngillaringizga kirib o'rnashdi. Mana jamoat azrak yoshlikni esga tushirib, bir shu aytib o'tirgan. Oltaga yangi yil deganlar bir yil qaytib kelar ekan. Kibitga kirganda birlar olgan? Kuchdan ishlar. Kuchdan ishlar. Satışçı so'raykan, satışçıdan so'ragan, nechik to'largasin? No, любой kartı bilan to'lab bula. Mana kisadan kristовый tuz chiqarib qo'yganim. Biraringizdan politsiyada tanishi yo'qmi, chiqaringizga edi deb aytadi. Mazaklar. Rafis, ayda brat. Sendan boshlaygan, shundan da mazakka kisaga kira turgan kishi tugul. Yo'q, bu mazak tugul, bu bo'lgan hal. Yangi yil degandan endi. Yangi yil orasida bo'la turgan hal. Biz endi Sheikh Bozor yonida bilasiz, больница var. Ay bilam. Tege zagifrak bolalar davolayib turgan. Biz shunda har yilni bir shundan deb aytadi. Yo'q, biz shunda har yilni Said G'aliyev madaniyat saroyidan borib shu bolalarga Farid G'aliyev bilan tug'ildiringiz? Yo'q. Men babay bilan, men Yo'q, Said G'aliyev bilan. Farid G'aliyev tug'il. Shularga bayram yasaymiz endi. No, yangi yil oldidan o'zingiz bilasiz, har vaqt mashaqqati ko'p. Biz har artistlarni tunda iltib qo'ydik da, больницаga ishingiz bitgandan taksi bilan qaytarsiz keldi deymiz endi. Men ketdim dash o'zim. Har bularning qaytar vaqti yetdi, qaytmaylar bular deb больницаdan. Psix больницаdan. Yo'q, anda maxsus больница endi. Shundan bir vaqtda taksi bilan qaytib chiqdilar, shariq kiralar bular o'zlari. Baqsang bular tezgina qaytamiz deb konsert kostyumlari solmaganlar, janlik oyu bilan qo'yan kiyimlarini Şol ki çıqqanlarda taksi chaqiralar ekan. Больницаның adresi şunday больниц. Taksis bizni tezroq tanısin deb, bunda biz ishov, oyu, quyan, bulan qilib turamiz deydi. Dispetcherlarga adresini anlagan edi, qayda ekan. Nega shayartasi deb tuturib qana taşı ekan.
Шунdan кішке жетекшілер шалтыратып, біз артистлар, біз мұнда күтіп тұрамыз костюмдарда деп аңлатқаш қылады такси келгендігілерге. Шулай болады, жақанлары. Сәбірей, елмайып қойдың. Тігі яңа ел дегеннен бір қызық дейсен қызықта түгіл енді ол. Бір бала шақтағы бір қате еске келіп қызғаныш дейсен де бола. Неше еш екенлігімді қаттырайын, бір 7-8 ештер болғандыр. Яңа ел қаршыланған, бірінші ғин бар. Үстел толы ризық, әне енді залға шығып, ризықларына кере аша бөлмесіне ташайын дейбі, үстәні бетен залға қоясың. Құрлан келіп. Әкіртірек. Мен шуай сөйлешірге яратам, мына шуай. Шыршыны жемасың. От шығарам мен қазір. Нешқарға қойтар жібересің. От шығарам қазір. Ғафу. Үстелді жиі бітірді де, енді үстел ортасында бір шампан шарабы қалды да, мен шында келіп, Қаршыда телевизор, рәсім ясарға тұтындым. Рәсім ясайым, нәрседір қазір нәрсе ясағанымны қатырламайым. Бір заман шампан шарабы шақылдатып атып жіберді. Шампан шарабының нәк тұрысында оқылау от, дневной свет деп айтамыз бетінде. Шол болған, шол прямо шоңға барып, бүкісі барып, бәріліп, шапылдап, шортлап, бүтін қипылшықтары білен менің башқа күлді де түшті. Бұл яңа ел шабылған? Соңға қалған салют болды енді бұл өзіне көре. Шундан әлі яры мен айтам, әне ризықларына шығарып бітірген. Шундан шобына ашаған болыр ек. Қытыр кетіріп. Мына шундай қабылдан назым бір ярты сағат бұй шештен пияла қипылшықтары жүптерлерін. Сизіле. Мына қа сизіле. Шуның нисбәті бұл. Талантлар қоян Ане мұнда жоқ еш. Еркарабай, мына талантлар қоян шыға, шундан соң шығайын. Сизіле бейт. Мына шул ескә түсті. Яңа ел алдынан күйеуі қайтып кірген бейді. Төші сүйде отыра екен. Төші. Яңа ел жейте. Міне мен сеңе 5 мың теңге ақша берем. Бір бутылка пиво алып кір. Міне ыздашы сөзіңе қалсын. Күйеу дұрыс шығып шапқан, алып кірген. Тағын ішіп өтіргенде міне 5 мың теңге. Бір ярты ап қойды, ыздашы сөзіңе бұла. Төші енді, ұздашысы бейт, 150-200 тәңкәдір енді, шығып шапқан, ап қайтқан, отыра екен. Төшісі қаршына отыртып қойғанда, төші мұна яңа ел яқынна аша, енді, біргіне битіне шауып ебәрем, 10 мың тәңкә берем деп етеді. Сонда 10 мың тәңкәге түркі киеу қаты сұқма, ярамы. Шауып жіберген, 10 тәңкәні қойған, іші қашылып та кекен, қаттаны қайтып та керген іштен. Қаралық Абдырахман, сен әненің пенсиясын бердің балі деп етеді. Мына бет таратам дейді. Таратам бақлап. Соға көре, яткер, айдады бір мәзәк, болсын әлі. Болған қал? Болған қалдар тұрмда келіп ашады қал дейсің. Болған қал. Мұның білән күн сайын қал болып тұра. Çünkü салауаттан іші елі іші, оның білән ішінен кісіде күн сайын бір қал болып тұра. Алла, болып тұра. Әлі меға қышбағай болып берген шақлар еске түшті. Бір қатынның ішіне барға тұры келді, қышбағай болып. Онда менің қызым да бар 4-5 яшілік. Балалардың шығыз, сүйілер қышбағайға, меға. Шундан соң Қышбабайға сен сыйлар? Иә, мен Қышбабай бетейін, меға сыйлар, жырлар, шығылар сыйлар, шундан соң мен қызымға да айталар енді. Қышбабайға сыйлар шығырыңны, дегеш. Енді Қышбабай болсын, әтейші ол, деп әйтіп салмасын. Оны тағын бірсін нефтей базыда шундай хал болдар. Қышбабай болып келіп кірдім. Сен саулармысыз, ұлларым, қызларым, көз нұрларым deyip деуге бір 3 яшілік бала келіп явышпасын ма аяққа? Мен енді бүтінлі аяқны сүйреп барып болмай. Қышбабай деп болмай. Шундан соң үске құлғаларға көтерге тұры келдейін. Үстіреп еріп болмай бет. Шундан соң Қышбабай, мен сені сағындым, мен сені яратам, үбә, сақаларым чүр бітірді. Бұла шу қатты Қышбабайдың барлығына шандырып бітіргенлер күшке қуарып алдылар. Әтияни дегеннен бір ұнтқан жетшемей. Бір вақыт шуай бір 3 яшылық бала 3-4 яшылық теле ашылған бала ойыншықларla ойнап отыра екен енді. Әнесі қызғы янына келгенде тегенде ұзған жылғы шубысын келгенде енді шубыны ой яңа ел десе, Алла берсе, яңа шубы алырмын деп тұра екен шуай. Шундан соң ярар, бала тыңлап қана отыра екен, шундан соң тағын бұл жер екен. Уф, яңа ел жетсе, Алла берсе, яңа машина алырмын, Алла берсе деп айта екен. Тағын нәрседір Алла берсе, интернет деп шундан теге ойнап отырған баласы, әне сен бей дұрыс айтмайсың деп айтады. Ничек енді олым, ничек дұрыс айтмайым, дұрыс айтам, несесін дұрыс айтмайым дегеш, Алла берсе түгел, әти берсе деп айт, әти берсе деп айт.
Anekdot söyleyeyim mi? Oksa degan esga tushdi. Akşam degach sirgaçlar uyana. Yo, Sergaç uyana. Yararız indi. Min Kazanda turam, между прочим, хәзер. Sizning tamirlar sirgaçtan. Ну и что тамырлар? Тамырлар что? минем может булырга Talashmag'in Америкадан. so'g'ishasiz, talashmag'in. Сөйләшәсез бит сиргачша. Сөйләшмим мин Сергачта. Мин Казанча сөйләшәм әле. Әйдә сара. Манчы. Короче, Короче. Мин сәхнәдә җырлыйм. Утырган тамашачылар арасында инде иң безнең знаменитый артистларыбыз Зәйнәп апа, Фирзәр абый, Салават абый утырганнар. Мин җырлыйм, мине белмиләр алар. Ә мин беләм барсында. Мин беләм, әле мин заранее инде бер кызга әйтеп куйдым. Мин әйтәм, мен сиңа акча мендереп бир, миңа чәчәкләр. Сатып ал да мендереп бир. Әле ярый бу кыз килә, сәхнәгә менә, мин җырлап бетерәм, бу сәхнәгә менә дә. Мәгез чәчәкләрегезне, мәгез дачагызны дип әйтте миңа. Siz аптырамагыз, күп артистлар шулай эшли. Ну бу анекдот минем тормышымнан түгел, ул бу анекдот. Юк. Ну мин үзем дип сөйләдем инде аны. Ышанабыз инде, Сара, ышанабыз. Шуңа күрә. Татар, урыс, американец очрашканнар, алтын балык тотканнар, алтын балык әйтә, һәрберегез теге бершәр теләгегезне үтим дип әйтә. Бу татарның үзенә күрә теге мантыгының әйбәт эшләвен раслый торган мәзәгин. Американецтан сорады, нәрсә кирәк? Мин дип әйтә, менә диңгез яры буенда шикарный, шәп, бер 6 катлы бер коттедж булсын, зур сарай булсын дип әйтә. Булды, ярар, үтәдем, всё, китә. Коттедж урынында бөтен тәртиптә. Урыстан сорар икән, нәрсә кирәк? Миңа да әйтә, бер 6-7 дөньяның иң кыйммәтле иномаркасы дип әйтә. Ярар булды, всё, шалт, бармак, иномаркалар төзелеп тора, урыс утыра да китеп бара, калганнарын алып китәр. Татарлар сырлар. Сиңа нәрсә кирәк? Минем дип әйтә, 10 миллионлык иномаркада 8 катлы коттеджыма кирип туктап, гараждагы компьютерны ачып, банктагы счетымнан бер 8 миллиард долларны хатынның картасына күчерәсе килә дип әйтте. Алтын балык турында миндә дә бар. Әйдә. Аю белән куян балыкталар икән, алтын балыгы икән. Бу инде әйтә, һәрберегезнең шәр теләген үтим җибәрегез. Шуңа аю әйтә икән, безнең урмандагы bütün аюлар да ана аюлар булсын. Куян үзенең теләген әйткән, миңа мотоцикл. Яра беренче теләкләр үтәлгән, икенче теләк аю әйтә ди, күрше урманнардагы bütün аюлар ана аюга әйләнсеннәр. Куян инде мотоцикл ашаның каскасы да кирәк инде, миңа каска. Üçüncü tilakka күчкәннәр аю әйткән, җир шарындагы bütün аюлар да ана аюларга әйләнсен. Шуңа куян каскасын кигәндә, мотоциклны кабызганда, аю кызлар яратмасын дигәндә киткән мотоцикл. Әйбәт. Бер хатын-кыз санаторийга үзегенә китәргә булган үзегенә. Илнасы нихтибар Әйе. белән бу. Һәм киткәндә әйтә икән, мин сиңа ашарга пешереп киттем, пироглар пешердем, ашларын пешердем, җылытып ашарсың, өйдә кун дигән. Ярар, ире заткан, хатын бер атна җылытканда шалтырата икән. Ничек хәлләр, ирем, әйбәт кенә нитәсеңме, мин сез күңелсезме дип тегесе әйтә. Барсы да әйбәт. Ашадым, эчтем, колакларымнан сәнәкләр белән колакларымны таба алмыйм дигән. Чәнчекләрне. Белмим, ничек ашап бишкәндер. Шуннан соң хатын әйтте, соңгы сүзе шул булган, өйдә кун дип әйттем мин сиңа ди. Ярар, тагын 7 көн узып киткән, тагын хатын тагын шалтырата, ничек хәлләр. Менә һаман шул сорау инде, чәнчек белән колакларымны таба алмыйм дип әйтә ире. Хатын әйткән, өйдә кун дип әйттем мин сиңа ди. Шуннан 21 көн үтеп киткән, хатын санаторийдан кайтканда инде, ире әйтә, барсы да әйбәт, барсы тәртиптә, менә барбер шул чәнчек белән колакларымны таба алмыйм дигәч, хатыны килгәндә спальнядагы шулай покрывалны күтәрә дә, тегендә чәнчекләр һәм колаклар. Әйттем мин сиңа өйдә кун дип. Бу бөтенебезгә дә. Шпаргалка. Сиңа тоттырып әйтте я, өеңгә. Теге Минем үземнең сәнәгем бар, үземнең кашыгым бар. икән. Барсы да бар минем. Бер кызның әнисе шалтырата икән килененә инде. Кияүнең әнисе килененә шалтырата. Ала балакаем, ничек соң хәлләрегез, әйбәтме? Улым ничек? Ничек булса инде ула? Улың ничек булса ишә, тарта, сугына, кул күтәрә, гүләйт итә.
Şiirlemeyken Allah'a şükür değil mi? Kuyovga шығыр алдымdan әнisi қызына айтады. Қызым, қатын қызда сір болырға тиіш. Кишләрін ирең белән төн үткәргән вакытта тулысынча шешініп бетмәгәме дип әйтте дип. Ярар, әни, все. Тойлар узып китә, матур иттереп ир белән хатын яши. Бер-ике айдан соң кияү шалтырата чөшче. Чөшче дип әйтә. Сезнең нәселдә диваналар да булмады бугайны. Ни булды кияү, ни булды? Нишәп синең кызың 2 ай буе галуш киеп җыклый ул дип әйтте ди. Тартып куй бер гармоныңны, малай бер шулай иде. Мәзәккә күчкәч төрле хәлләр була бит. Дөнья булгач инде бер исерек ир инде ишкән дә киштән адашып зияратка кирип җыклаган бит. Иртен баш авырта инде, авыз кипкән, торган хәзер кая барырга белми зияратта карый тегендә бер ир кабер казый икән. Тегендә иңгер-меңгер иртәрәк вакыт булгандыр, караңгырак иңгер-меңгер вакыт килгәндә тегендә куркытырга теләп теге исерек дип әйткән булады. Теге эмоция 0. Һаваны шундый икән, казуын дәвам итә, тагы эшен эшли, игътибар итмәгән, тегендә кул селтәгәндә зиярат капкасына китеп барар икән. Теге мужик килгәндә көрәге белән маңгайына тындырганда прогулка ярый, но территориядан чыгарга ярамый дип. Ayvet. Bizden bir var şunda irta baran kişta baran diyen bir matır. Вот mana şuna. Утром метель, вечером метель, вот такая канитель шел, вот такая канитель. Как твою шубу увидел, дорогая, в душе моей потеплел. Как твою шубу увидел, дорогая, в душе моей потеплел. Тимер санки в носу, манки в ногах моих, жонноски шел в ногах моих, жонноски. В душах горячий сада, дорогая, мерзнут мои волоски. В душах горячий сада, дорогая, мерзнут мои волоски. Фәрит Галиев, афарин. Миңа китсәм буламы урыска? Юк, син безгә үзебезгә кирәк. Илгеңдә шикелле буламы? Юк. Син анда китсәң югаласың. Син монда менә шушлай безнең халыкның күңелен күтәреп, рәхәтләнеп менә шушлай. Ябыгы. Артыгы кирәкме инде? Какой монда волоски, сөягең туңа монда. Юк, шуңа күрә кышка каршы җимеш авашлар. Концертка килгәченнән. Әнә кә җыры безнең арада җыры дип. Шуң кә җыры Фәрит җыры. Ятмасам ярый инде карыйда җыры мана. Әштабинең аны тагын бер яраткан гамәле бар иде. Гримеркага килеп керәсең. Тарак белән кашын тарап утыра бит инде. Тарагын шул кашына кыстырып куя дип күзгә карап утыра. Әйтәм, Әштабин ишисең. Иран, кирәге чыгарның тормышта дип әйтә торган. Ирәнгә. Кирәге чыкты исә. Ирәнгә. Sizga nima deyishir kerak? Oy
Kızlar, sirli sandık. Bu sandıkның içinde barımızda yaratkan, bұрынғыдан келген ризық. Азық түлік. Şak. Bal. Қош тілі. Yok. Қос. Yok. Бәліш. Бары ол біздің халықтағына әзірлене һәм bütün dünyaya tanılған dаны бар. Талқыш қалауы. Біздің халықтан. Yakın. Шәк. Arale Ол бары тек itleme. біргіне формада бола. Бірген формада. Мантı. Татар халығашларын еске түсіреміз. Pişmoq. Татар халығашларын Peremeş. Peki біреуден сұрайлар екен бит. Сіздің татар халығашлары нешексің ол татар көп мүсің? О, біздер татар халығашлары нәрсе пішірерсің? Ну, міне, например, вақ бәліш, нәрседен ясыйларсың аны? Ну, ит, бәрәңгі, һәм шуны қамыр білен түрелер. Тағын нәрселер бар. Ну, бар енді қыстыбый бар. Ол нәрседен ішіне, міне, бәрәңгі, қамыр білен түрелер. Sizde bulay qamırsız bir bir var mısın diye var. Bərəngi butqası deyil. Ey, komırdan şu var. Bu itleme sıravım. İlik onu ezirler için. İlikler indi göz aldıma getiririz. Gaz falan bulmagan bitinde mişte ezirlegenler, mişte pişirgenler. Benim көрген бар. Mişte pişirgenler. Құймақ. Uylibіз cemaat, uylibіз. Şimdi hazır gaz. Mişlerinde gaz var. Şuna göre gaz mişlerinde ezirliler. Pişmaqını ayttık mı? Endi bəlişlərində, vaq bəlişlərində aytıb bitirdik. Гадәттә аны менә койнар килеш ашыйлар. Шуны Müzikmək. тәмлендер шундай, Kartuş тәмлендер. berengi bilen yakkan kümeş. Sizdə Nijer яклардан чик дип атала. Шәңге. Kartuş yakkan. Sizdə Баяғы ашадан шәңге чик деп атала. дөриш фак. Kartuş yakkan tabak. Мәдин ол шәңге деп. Bizde berengi peremeşi diler yani tege. Bizde sirvaş yakkan. Элек аны әзерләр өчен тамыр азыкта һәм шулай ук мал туарда кирәк булган. Мал тудырыға керек бар. Мал туар. Мал туар. Şunu ezirler için mi? Әйе. То есть хайваннар булышкайны мені пішірді. Бәліш біләш шумақтан башқа вариант. Значит, bu tvorog түгілмісі? Мал туар. Qort. Юк, творог инде миштә пешми бит. Ул миштә пешерергә Бәрәңгедә кирәк. камырда Кызыл башында. эремчек ясыйлар, бары миштә газ өстендә ясыйлар. Кызыл эремчек. Шуңа күрә Gübәдия. тәмле. Хәзер менә Мамадыш юлында Bir tuktap. бер туктап, Şunu alsan, шуны алсаң, 13 тапкыр туктыйсың. 13 dakika toktuyorsun. Sen yaxşı reklam yasalın. Kurnik bile iteler. Анда туктаса, мине ошатмаска да мөмкинләр бар кардасыз. Юк, шаярып кына әйтәм җәмәгать, а? İşte. Вариант. Берекенде не? Pişmak Үш olur. пішмақ. Meniki teki bir ne? Ana teki нәрсе дип аталар ул. Berengi tekesi менче. Ул тукталайды. Бәрәңгі тәкесі. Шунаны бүтән подсказкалар юк мені. Я күп сөйләп торган. Монда Инде бит хәзер шәйнәп авызыгызга каптырдым. Һәр йотасыгыз гына калды. Tek sırov. Җәмәгать, Kamır bilen mikime? камыр белән, İt bilen. ит белән, Et bilen kamer. Berengi bilen. бәрәңге белән. Kişiri var mı? Санап шығайым бі жауайт? Кем нәрсә кишер тыксаң да була, суган сал шөгендер салсаң да була, нәрсә булса да була. Кән. Tuktale bu ne savutqa salalar şimdi nime? Әйе. Şülmek değil mi? Юк. Düşülmek. Мен Yok. Yok şülmek ne? Buna çoğu Қайнар şülmek келе geçer de. шашарға керек. Yok onun üstüne kamır bilen koyarlar. Kamırını açıyorlar. Jeytovый, ey bizge. Yok. Muçidit. Әйтмим. күбәй бер Чөнки мәкале моны беренче булып гүзәл әйтте, үч пишмак. Baş hatırı bu da. Kaya bir pişmişmak yok. Аш ебіз бі біз аны? Açırız mı? Бұл Фәрид білән екімізге гіне. Bana yartsılar. Маса сиңа. Ой, рахмет. Маса ким алып килгән шуңа? Ay ay ay. Алкышлап алабыз. Гүзәл. Сілері. Кем бу сандык ичендәге әйбер дөрес әйтә, шуңа бер җаза бирелә. Сиңа җаза сусыз 15 секундта шушы шуакны ашап бетергә. Мен диетадайым. Юк, шаярып кайтам кирәкми. Инде диета инде, миндә диета да. Шуңа күрә. Рәхмәт. Менің диетаны қарап тұралар. Кетер мында. Кил буда, кил. Алкышлыйга әле, бра. Менә
İlnaz bilen güzelinin belekeşleri. Bine, iş pişme ona. Rahmat. Rahmat aytte var. Tıkı kapat oyna, balalar yerine. Ah, bu ne? Yana el kuşlarına çek. Şalım yaktı tirer, hetireler Kartlıkны da sina beylim Sağ bulup dursam eğer Sindegine şistava Gizlev sığın şiltre bana Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Sindegine şistava Gizlev sığın şiltre bana Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Künel kaman sina tarta Sonra Aslan Diyarova. Yes. Zor rahmat. Sizning de var matchi gizlar, bizning de var matchi biz. Bizning matchi sizga kirishar eshik ochimiz. Alma ağaçları, sayrı sandı ağaçları. Sayrı ağaçları. Ben takmak hazırlasam dersi beni kualarlar. Davay zırla. Ya lay olmayın. Haydi bir iki kuplet. Kavuşattın sebebim. Kavuşattır şey. Vallahi itiş yok bizde, vallahi itiş yok bizde. Bunda bulganımında kalsın gayet itiş yok bizde. Anladın mı? Kalım O ağaçlar. bir taşlardan bir bardaşta. Bizden zakon ikinci. Ana. Ey dostlarım utarık, mere üstün tutarık. Жылап бию бірне түгел бір сайрашып ұтарык. Алма башлары, сайры сандуғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Биік тауға мінген чақта түшіп қалған галушым. Тан біріне ерла әлі, бигірек матур тауышым. Тұқтәлі. Ferit devam eder. Baş butan gitti. Ferit gidişe devam eder. Ne sen jarlagasın? Әйе. Кәже қойд, қонақ келген сүт керек. Біздің көбі қонақларға нешігі жеткірмек керек. Сіздің кімі? Біздің көбі. Бізді қыстырма, сіздің кімі? Жырлағыз, жырламыша тұрмағыз.
Жырламыйша тормагыз, хәзергә бергә булсак да, ялан бергә булмабыз. Рафаэль дигән абыем күрше урамда тора. Рафаэль дисәң сөйенә чапай дисәң кыттыра. Әйе, арша. Аллай иттеш булмасын. Аллай иткәш, буллай иткәш, кайтып киттеш булмасын. Алма агачлары, сайрый сандук агачлары. Искә төшмәгәнлеген кайда? Оршаларга барган чакта урман кала сул якта, оршалардан кайткан чакта урман кала уң якта. Бигрәк фәлсәфи. Халык йөткерсә дә, сәламәтлек кителсә дә, бүлнисләргә йөгерә. Меңәрләгән акча түгеп, врачларны әй сүгеп, дәвалана алмый килмерә. Дару эзләп килмергәнче, пенсияны бетергәнче, киңәшем бар файдалы. Бар нәрсәдән дә коткара, сырхауларны үзенә ала, үзебезнең зәйбалы. Бигрәк балы, тәннәрмәдә файдалы, эй 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 зәйбалы. Тыргач абитта да, эшкә баргач кунакта да, чәйне эчәм бал белән. Тирләп пешеп мунча керсәм, балны тәннәрмә сөртәм, аның файдасын беләм. Бигрәк балы, тәннәрмәдә файдалы, эй зәйбалы. 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 Кимелсә дә бармак башы, китилсә дә сызып ата сырхауны. Зурысына, кешесенә, туганыңның күршесенә, каптыргала зәйбалы. Бигрәк балы, тәннәрмәдә файдалы, эй 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 зәйбалы.
Бигрәк баллы тәннәрмәдә файдалы, әй зәйбалы, зәйбалы. Qatarstan'a atqazan arardete İlnaz bak. Ah İlnaz, ah. Mana Zeybalını bir de şirlemezsiz. Şirlemiyimiz. Zeybalı. Eli bulay dertlenip biysek, bulay külüp yaşasak, biz eli Allah vergamıza şiirinin bir neçe yıl nerse ikenin de bilmiyoruz. Әлігі Зейбалы жырының авторы, сөздері авторы Фарид Ғалиев. Profesör. Біргәләшіп, әлігі шушы жырыны ижад еттік. Так что, әгер де претензия сөздері болса, Фаридке айтыңыз. Bir tiyim vermedi. Boşka. Boşka yazdım. Yarar, bunlar talarsınlar. Bal bilen bir amin ağa, bal bilen. Zeybalı. Hürmetli dostlar, hürmetli arkadaşlar, aytganimcha bu artistlar bilan, bu qonaqlar bilan tongga shaqli rahatlanib o'tirgan mumkinchilik bor. Ammo lekin vaqt qisqa, har birisining o'z ishi bor. Shunga ko'ra, yigitlar, qizlar, zo'r etib rahmat. Qapqatning güzelgen için, kelgen için uynab, şayarıp, kulib sırlaşıp oturgan için. Endi, hürmetli tomoshabchilar, sizning bilan bugunga sog' bo'lishamiz. Kelasi uchrashuvlarga teklim sog' bo'ling'iz. Motor yashag'iz. Bal bilen şey işiniz. Zeybalı bilen. Zeybalı bilen. Vay bilen.